I poslije dobrodošli u video, kao što vidite prosto gleda. I evo, brate, koliko dugo nisam ovu reč rekao, brate, mislim rečenicu. Kao što vidite, danas imamo BMX2, da, to je igrica. Znači, vraćam se, ne vraćam se, ali, brate, ne znam kad ću snimam, pošto, brate, još, ja mislim, jedan dan ili još dva dana idem u školu, tako da, snimat ću ova 2 dana klipove i da, a snimat ću i možda ću da se pojavim u nekih mojih narednih videa, šta sam sad rekao, lol. Idemo na video. Nikad nije dosta posla, bit ću poznat kao Mozart, radim kao Mozart, vidi kako klizi volan. Seleraš se 7 soma, ipak nisam ja 2 bona, možda imam sličan flow moj curi koji česme voda. Hoće sve da proba, nikad ne zna kad je dosta, te pilota sa mnom prosto me ne voli, tebe gleda kao gosta. Sa cijelim gengom, vozim Lambo, idem levo desno, sve to radim svesno. I sav cash moj, sve sam brzo steko, stavljam to na dashboard, samo brojim 500. Sa cijelim gengom, vozim Lambo, idem levo desno, sve to radim svesno. I sav cash moj, sve sam brzo steko, stavljam to na dashboard, samo brojim 500.
bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste ga uživali, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!